يكون مسلما مكلفا فلا ينعقد طلاق الكافر ولا الصبي ولا من زال عقله بجنون أو إغماء أو نحو ذلك. يتي الله سبحانه وتعالى تدد مون دو سني دو حند دو يتي دو ينتري يجول ان العالم محمد صلى الله عليه وسلم او مون لمدن سب يرمند يجول صحابه بن فو وجول e hore kala jokkudo diina kabe jokkuno kan yo Allah jokki en kan diina don o tabintina e hore makka o jettita e der makka kadi allahumma amin. walli fiiɗo ɗo yo Allah yurminga yurminamo himo jokkimo soggande en ñawoje fi cergal ngal o yewtino en fi cergal no waɗi noneji ɗiɗi: cergal sunnayankowal ɗum on tigi akkitira sonnajo mum on no sunna on wiiri noon ɗum ko yo accu ha o laaɓa e ƴiiƴam fiila yersi ko fewniɗo fiilagol hara ngal laaɓal ɗon ɓe yiidaale o accitamo konngol gootol accitande wootere hara o jokkintinnanimo ɗon kadi accitande goo e nder edda on haa tuma edda on gasi wo ma o artiramo ko ɗum ɗo woni cergal sunna. cergal bid'a no woodi. cergal bid'a ngal ko on tigi wowlugol accitanle tati e nder konngol gootol. mi accitiima tati ma mi accitiima ɗiɗi ɗon ko cergal bid'a. ma accitamo tamo wonde ƴiiƴam fiilayeru ma ƴiiƴam jibingol ma e nder darande wotere o fillito accitugol ngol mi accitiima tawa ko faandi accitande ɓe ko feere ko faandi ko ɗe tati ko yoɓe gaynu ɗon nde wotere. no woodi wiiɓe si o accitimo e laaɓal imo laaɓi kono ngal laaɓal ɗon ɓe yiidi ele andaaki ɓiɗɗo heɓike ɗon ma heɓaaki. o yewtuno en ɗum hande fahimo jokkani en ɗo o wi wa arkanu talaqi arba'atun, tugaale doose cergal ngal ko ɗe nayi. cergal si timmay be piiji nayi tumbodira e majji. al awwal tugal al aranal ngal e cergal ngal mooqi u talaqi ko waɗɗo cergal ngal liɓuɗo cergal ngal on ɗon ko modibbo. si modibbo ala kombo serata ara serugol ala sanani cergal ko dewgal taw sanani dewgal ko si modibbo heɓike. oɗo wa shartuhu sharti makko kanko modibbo on accitowo on an yakuna musliman ko nde wonata julɗo mukallafan hellifaɗo. si tawi modibbo noon na julɗo ko fameten ɗo e konngol makko ngol ko wonde on ɗon kam wawata accitude. so acciti kontatake kontaki ka men enen julɓe ɓen kono kamɓe on ka maɓɓe no konte. heferɓe ɓen dewle maɓɓe ɗen hakkunde maɓɓe ton kontete. si ɓe naati l'islam kamɓe ɗiɗo noon kadi ngal dewgal maɓɓe ngal ɓe humuno ka ɓe woni heferɓe ton ngal kontete. l'islam acce ngal ɗon neta koye ngal fillite. kono accitugol ngol si tawi ɓe ari ka meɗen ɓe wi joni ɓe accitirino ɓe kamɓe no diina maɓɓe kan yaari noon eyne ɗum ko haccitande mum toon. si ɓe inni noon ñaawe hakkunde amen no diina mon kan wiiri noon mi acciti no diina amen kan wiiri noon mano men fini men tawri noon mi yettomo minen diina amen kan siko kamɓe ñaawata hakkunde moɗon ɓe ñaawirta hakkunde mo haray ko accitunoɗa ko ɗum ɗon kontatake. joni si a faalamo accitude a warrani. si ɓe ari ñaawugol e juuɗe meɗen ɗon koye ñaawirɓe l'islamu on. siko kamɓe toon tun geri toon no wowri noon no faamiri noon hakkude maɓɓe toon ɗum ko haaju maɓɓe ɗum julaaki en enen ko ɗum o faandi ɗo. o wi mukallafa hara ko hellifaɗo. siko paykon kun anda fayda fi cergal
ko wi kon acciti ɓeygu makkum kontatake. ɗum ɗo holli wonde paykun no jombane ɗon habbe mana joni no wawi paykun bo kun duuɓi wono 7 duuɓi 7 duuɓi 9 kun tanane jiwum kun duuɓi 5 ma kun duuɓi 7 ne he fiyota goɗɗo go addito en humen dewgal hakkunde maɓɓe selli joni ɓe wawata wadde ko dewgal ngal tigi kono maranike mo ɗo ñande ɓe fof ɓe fewdoyi wo haray nawigol ko ɗaɓɓitoygol ino habbi ɗo. Si tawi non on ɗon o andiri joni ma duuɓi 9 duuɓi 10 aray o ƴoƴani pihoygo seeɗa joni on kanko e jiwum kun o humana dewgal kun o okka kum ɓe haaɓi tungu mi accitima koy ɗum kontatake. oɗo ko accitantamo ko waliyu makko on. Si waliyu makko no ndaari tawi ngal dewgal ngal moƴƴa jiwum kun kelɗama ɗuma woɓɓe wawi kamɓe wigo he mi lontike ɓiɗɗo an on ɓay ko min jombannomo mi ekkitanimo. ani ko ɗon mawɓe goo jokkata minen ɓay ko minen jombanimo min akkitanimo o woye siko jano ɗum ɗon laɗo maki attalaku liman yahudu bisaqi o wi ɗo fala yanaqidu fiɓata talaqul kafiri cergal keefeero selon no l'islam on kañum wiiri noon haray kontaka wala sabiyi wona paykun kadi si kun acciti kontatake wala man zala aqluhu wona mo haqqille mum ɗen dirtiri iwri bi jununi sabu feetere. Si haqqille goɗɗo boniri feetere o acciti ka o feeti ɗon nden accitande ɗon kontatake. aw igma'i ma ko bonni haqqille makko ɗen ko faɗɗere o faɗɗa ka o faɗɗa ɗon o wooli konngol wonde o akkiti ɓeygu makko o ɗiwto eno ɓeyni he ene hiɗa andi ko wowluɗa ko fewndo ko faɗɗaɗa ɗo o woy mi anda mene men naniɗa wiya a akkiti ɓeygu ma hey meɗen arestirigo jentiti ɓe heɗintinnama mi anda ɗum hari mi anda kami woni ɗum ɗon ƴettatake. aw nahwi dhalika ma ko nandi e ɗum tawi joni ko wano ɓe jinna ara nangata ɓe yana ɓe faɗɗe fewndo ka cheytane wigin ari ɗon o yani o faɗɗa ɗon ko o wolta ɗon kon ma ko o waɗata ɗon kon o nangitirtake na noon faɗɗinkinna gon on tigi o accita ɓeygu makko o niiso anoina heyi hari jinna wigin ari on tomati mi anda hara o fena fussi mo andi Allah no andi koy ko goɗɗo ɗaynete Allah ɗaynetake. kono si tawi joni ko wonaɗo e opérede o waɗama anesthésie on ɗon kadi fewno ka o woni wolde kuman ɗon taw gaz on no nangimo kala ko o wowli ɗon ƴettatake fes o wi ɗon akkiti ɓeygu makko en kontata ɗum few. o wi wassakranu suluɗo suliri bi hamrin sabu yargol beere aw nabidin ma noone kadi fayin e beere nabid ko jillidirgol tamaroje mbuyne e ɓende waɗa e nokku wano e biniri udda ka uddoto ufo ɗon créyana e hoore mum toon gaz sulinowo si ɗum woni wono balɗe 3 ma balɗe 4 sonti udditi taw surtay ko ɗon noon yetta ɓe uddite tun noon ɓe yara tun ɓe hayla hoore kala siri ko piiji dagiiɗi jillidira woɓɓe ƴetta inabu on nabidu on jillidira e tamaro on hoynidano ko gotum ka ferma si jillodiri ɗon hara e bonna e hakkille en andi ɗon yimɓe kuufa men Abu Hanifa en ɓeyni wo ɗum ɗon kamɓe ɗum ɗon hay si bonna e hakkille kono kontaka e beere wona ko selli ko ɗum waɗi ka hollugo wonde laawi ɗin fof laawol bee no woodi toon e masalaji ka laawol ngol falji
ودم بيني وإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيه شراب النبيذ وهو شراب محرم. إذا هايسي كدون نون أنتجي يري أصولي ووي المشهور كل لكم كلاول إمام مالك كنون جمهور بيوي haray ko nufuudu talaqihi ko siiñugol ko si'ugol cergal makko ngal nufuud ko haray waɗi siiñaama e kontama tenama en compte mo yari beere haqqille mum ɗen boni fewndo ko haqqille makko bonɗen o suli ɗon o wi o hakkiti ɓeygu makko ɗon haray kontama woni accitande ɗum ɗo e nder karama ko ɓen capanɗe jeenayo point jeenayi kadi ko ɗum ɗo ɓe yaarimo. Imam Ahmad no jogii riwaya wonde ngal cergal ɗon ngal kontataake ko waɗi ko cergal mo alaa hakkille ko goonga goy ko kanko bonni haqqille makko ɗen o nangitirte ko o bonni haqqille makko ɗen kon kono ɓay haqqille ɗen boni ko o kala ko o waɗi ka haqqille makko ɗen boni ɗon ɗum ƴettataake kontama ko o feetuɗo. On riwaya ɗon mo haqqiguna en buyi ko on ɗon riwaya ƴetti no e maɓɓe cheikh sam ibnu taymiya talibajo makko ibnu qayyim e cheikh mouhammad musali ibnu uthaymin tangini cheikh albani tigi no tawti ɓe ɗum ɗon e woɓɓe goo ɓeɗo fof yaari wonde oɗo suluɗo konnguɗi makko ɗin ƴettataake few no e ɗin konnguɗi makko ɗi ƴettataake si tawi o yo akkiti ɓeygu makko ka o suli ɗon jumhura ngin ɓay ton himo annduno so o yari ɗum ɗo hakkille makko ɗen bonayi himo anndi mo haqqille mum boni controlata hoore muɗum o wowla e piiji o tawi ke pas o bonni haqqille makko ɗen kala ko o waɗi ɗon fewndo ko haqqille makko ɗen boni o nangitirte waɗi ɗo ko kanko tewi bonni haqqille makko ɗen ngol konngol ɗon min ngol konngol ɗon ngol no walanomi ka wonki am miɗo jaɓi ɗum few min ko ɓen ɗon mi tawti ɓay tun himo anndi ɗum ɗo koko bonnata hakkille koko harmi o tawi ke pas o ƴettiri juuɗe makko ɗen tahassahu o surɓanike ɗum hoore makko haqqille ɗen boni huwa lladi yatahammal ko kanko ronditoto ko o wuuli ɗo wo so wi o akkiti ɓeygu makko ɗum siñaamo e ɓeygu makko muɓuya o addiɗo wonde mashhuru ko lolli kon e madhabe imam malik mana muɗum no woodi konngol goo e nder madhab on kono mi sikka ko imam malik wowlingol konngol goo no toon tawtungol ɓeeɗa ko e riwaya imam ahmad o wonde haray yani ko o wowli o ko o wowli si o suliri beere ma kala hunde harmunde haray ƴettataake si o wi o akkiti ɓeygu makko qalahu fi ljawahir ibnu shas wi ɗum ɗo ka deftere no wi aljawahir wa zahiruhu ko feeñi e mum kon ka e on ɗon riwaya mayyaza am la ma wa zahiruhu ko feeñi kon e mashhuru ko lolli kon mayyaza am la woni fewndo ko o wowlata ngol konngol o akkiti ɓeygu makko fewndo ɗon himo faami seeɗa e ko woni e wowlude wonde sularjo aray e tanji goo ton hara lannaali ɗiwtude few kono hara mo anndi seeɗa ko woni e wowlude e ko woni e wadde ara mo nigginagganno kono so yi o to angal o dartanto ngal haa ngal feƴƴa woni ko ɗum woni ko fewɗum o annda fessi mo yani waali o annda fewɗon imo yenna tun mo wola hunde o annda hay fus ko woni e feƴƴude aduna ko gootu so o wowli ɗum o wi o akkiti ɓeygu makko aray ɗum tenama en compte muamalatan lahu ala naqide qasdihi fiyen huwodiri e makko e ko luutodiri e kanko ko o faandi kon ko o faandi ko yargol bonna haqqille makko ɗen gera ko faala
huwondire e makko wonde na o yo ger ko faaleji goɗɗi goo toon ɗi gasata. wahtaraza bi qawlihi o sortiri o rentori e konngol makko ka wi bi hamrin aw nabidin, addugol ngol konngol o wiyalto wassakran, sulɗo, o wi ko sulirɗo beere ma jillaɗan fi yaltingol honɗum, amma law shariba labanan, e ko tawata si o yarino joni wano kosan, aw akala ta'aman, ma hara o ñaami ñaamete halalan dagiɗo, aw dawa amma o ƴetti lekki dagiki fasakira minhu, o suliri sabu ɗum. no wawi joni o yara ɓiraɗan lammuɗam, emo jogi hasasiya tun haqqille ɗen ya ora ɗe bona fes. no waɗa woɓɓe no waɗa no woodi woɓɓe go si ɓe yari lemunne ha lemunne ɓe ɗuɗɗini haqqille bonan. bimana si tawi koko dagi on tigi o yari ma o ñaami, kono ɗum woni sabu ha haqqille makko ɗen boni, o suli ɗon ɗon. si o acciti ɓeygu makko e nden sulande ɗon, ɗum ɗon kontatake. o waɗi koko dagi o waɗi ɗum bonni haqqille makko ɗen, ɗum ɗon haray wona kanko tewi. ko noon si ko lekki o ƴetti, o ƴetta joni lekki o ɓurtina dose on, no wawi bonnude hakkille. o yara ko siro, ko wiyano kuyere hunkun tew, o waɗa kuyere hunkun 5, haqqille nen bona. o wowla cono cana, e nder cono cana ko o wowli kon, o wattora ɗon wonde o akkiti ɓeygu makko hajja kaarijo, ƴettatake ɗon imo yaafa. amma no ko dorogo o ƴetti, ko shisha o fiimi, ko kuusha kush, ko ɗum ɗon ngo fiimi, ko kala ko bonnata hakkil ko harmi, o tewi ke pas na goɗɗo doolimo waɗinimo, o waɗiraali kadi tawde o annda, emo sikka kanko ɗum koko na ella. goɗɗo ƴetti joni henken o itti honno wiyete vimto e bini mum vimto, o wayli bini mum vimto ko ha gayni, o wiidi vimto wonɗo ton on, o watti ton henken, o uddi ha moƴƴi, o inni oustaz ino men sodan ɗo bini mum o yaro. oustaz anda ko beere woni ton, oustaz yara sata ɗum no lammi na vimto ni, o jala. he oustaz on tuɓɓike komin tuɓoto kon, oustaz en ɓe hayla hoore ɓe ɗumanno e wola kuman o wowloya ɗo wonde o akkiti ɓeygu makko, ɗum ɗo tenatake compte ko waɗi koko harmi o yari, kono kanko anda koko harmi. kulloy no ka burure ka amen menen to, koy kadi ko bonnay koye hakkil moƴƴi noon. fawe ɓen toon wonde ko koye ɓe poɗɗo koye ɓe yahata ɓe itta ɓe ƴakka. ƴakkin noon ko dorogo, o feeta e fenge ñeñ, o sulay duubul koye ɓuyarɗo beere sulata kon fayda. koyɗo men mo ƴetti koye ñaami himo andi koye bonnay hakkil, si o akkiti ɓeygu makko ɗon kontete. iɓe gensora kadi o essence ɓe waɗani e lincum ɓe pooɗira hunduko kon. ɗum kadi si ɗuuɗi yahoy ka ngandi ga sulinay on tigi few. si ko ɗum kadi on tigi waɗi himo andi, ɗum kadi so o wi o akkiti ɓeygu makko tenete en compte. kono kala ko tawata koko dagi waɗugol on tigi waɗi ko anda kon sulinta, kono kanko hawrodiri tun nandi tawi ƴiiƴam makko ɗan e ɗum ɗon welda, ɗum waɗi ha o suli, o wowli cono cana, o wi e nder on cono cana o akkiti ɓeygu makko, ɗum ɗon tenatake en compte, ɗum haray wonali akkitande. o wi fa innahu no oɗo yarɗo
ma ñaami ko dagi woni ko njaram ko ñaamete ko lekki o suli o fa innahu in tallaqa fi tilka alhalati si o akkiti sonna makko e on alhaali ɗon la yalzamuhu talaqun haray waɗɗaki mo cergal ngal haray ngal kontaka ijma an ɗo no fottana ɗon ɗo woni tugalal aranal ngal ko o accitowo yo taw ko o moodi bo debbo si goɗɗo fewti ɓeygu goɗɗo inni mi accitima ɗum kontatake o moodi bo o debbo en daaraymo so wi o acciti kanko woni hombo taw ko helli faa ɗo koosen ɗon ko marɗo hakkil ko sulirɗo ko harmi o ɗo ennayi ɓay a acciti ɓeygu ma ɗum ɗo men kontinani sen tawi ko paykum en wiyay nono ko feetuɗo ko sulirɗo huunde dagiinde kontatake athani tugalal ɗimmal ngal almahallu nokkure ka cergal ngal yanata ɗon place ka cergal ngal yanata ɗon ɗum le wahuwa zawjatu on nokku ko sonnajo sa a liɓay cergal ko e hoore hombo liɓata cergal ngal ko e hoore ɓeygu ma on ɗon sonnajo o wi wa shartuhu sharti on ngal tugalal ɗon milku zawji ismata zawjati qabla talaqi ko moodi bo on jeygol ɓoggol dewgal sonnajo on ismatu ko dewgal ngal tigi ismatul mar'ati ɓoggol dewgal sonnajo on qabla talaqi ko adi o accitugol mo yo taw hara ko ɓeygu makko taw adowigol mi accitima taw no hara himo jogii ɓoggol dewgal ngal hakkunde maɓɓe kamɓe ɗiɗo si tawi noon neɗɗo wi'i o sonnajo ɗo on mi jombali mo taw kono somi aroyi jombugol mo ñande mi jombi mo wo hara mi accitimo to non o jomboy mo modi bo ya yigiti ko wonɗa nde ñande honɗum awino o sonnajo sa a jombimo ñande jombuɗama noon hara e accitimo est ce que nden accitande nde accitano toon haray nde signata ɗo ka nde signatake yeddodiral molanagal hakkude karamo koɓɓen no woodi wiɓe hi ɓay o yowno e condition si o ƴettimo ka dewgal ngal huma ɗon cergal ngal yani ɗon woɓɓe ni o nelaɗno maki neɗɗo mara cergal sina ko o jeeyi o rinɗinta sina ko o jeeyi amma so winnitu o sonnajo ɗo o wonɗo yaade ɗo mi accitimo tawana ɓeygu makko taw faɗɗi janngo ɗon o humane dewgal hakkude makko e makko ɗo no fottana ngal cergal ngal o woduno to ngal kontaka o waɗi o aggano ngal si o ƴettimo ko wi tun o sonnajo mi accitimo a accitimo keɗɗa jogimo ɗon kontatake hay hunde ɗon mi mana joni accitande nden ko honde nde tenete en compte koyo taw o accitaɗo ko ɓeygu accutuɗo on ado o wiide o acciti ɗum noon haysi adodiri miniti goto dewgal ngal humama ɓe gayna humugol dewgal kam enduɗo joni a waɗana en du'a oyna mi acciti haray accitande nden kontama ko waɗi dewgal ngal ismatu annika on attike accitande nden amma siko accitande nden atti haray kontatake yiɓe jogii ɗon ka defte mutawwalat ɓe inna joni si on tigi inni kala sonnajo mo mi jomboyi haray mi accitimo hiɓe sendi ɗum ɗon kadi e wigol o sonnajo ɗo kaarijo zeynab khadija aicha kono ɓayi ɗo ko raɓɓindina ɗum hatten ka o
kaw janti ɗo. Athalithu tugalal tammangal e tugale accitugol ngol alqasdu ko faandagol ko annuye yo taw hara o wonɗo e accitude himo anni accitugol ngol. Si haala fuutimo tun o heɓanam o faanno wolde goɗɗum tun ɗengal ngal jiloyi konngol ngol. Mo faanno wiide addanan ɗon kuyerun kun tun o wi anti taali ɗum na ɗum mi wolayno addan kuyerun kun ɗo o faanno wiide joni ko ina wino yomi newnane yaha ka denna bo kotoma mi newnanima tun o inna mi accitima subhanallahi na ɗum mi faalno wolde ko mi newnanima kontatake wan ɗo wowlormo ko wana noon si on tigi no ɗaani mo wolde kuman ka o ɗaani ɗon o yiltode ɗon o enna mi acciti ɓe gon kaarijo nane ko woloto nane honɗum o wi on accitilam ngallanɗani ɗum no kadi ƴettatake ko waɗi o ala kas o faandaka ko noon o yewtoya si tawi on tigi doola wi acciti ɓen ma sa ɗumen warata ɗo hande mi acce tan wara yandi fi Allah si a wowlal ɗumen warata o na mi accitimo ɗo o wowli ko noon o andiyaki o faalaka ko fi dandugol hoore makko o wi faman sabaga lisanuhu mo ɗengal mum adi ila talaqi faade e cergal lam yaga alayhi talaqun cergal yanata e hoore makko ɗengal ngal ado ɓen sabgul lisan ko faljirgol ɗengal no falno wolde goɗɗum ɗengal ngal jiloyo goɗɗum wowla o wi wala yagaw talaqul mukrahi ko noon kadi cergal doolaɗo yanata mo forsama accutu sa accitadi men watte hunde kaare na ko sikkuɗa ko o accitira sabu ɗum ɗon tenatake an konto haray no wawi so wowlade kono wiɗen ɗani ɗon kuman makko on. Rabe o tugala nayaɓal ngal e tugale accitugol ngol allafdu ko konngol ngol tigi kadi yani miijagol tun wonde acciti sonnajo on ka miijo mum ɗum ɗon ton kontatake ɓe konngol aw ma yaqumu maqamahu min alfi'li ma ko daroto darorgal konngol immorde e golleji goo no tindina ko konngol tindinta kon no jeeya ɗin golleji tindinaɗi ko konngol tindinta windugol so windi ko fanki bode inni ana almuwaqi adnahu tallaqtu zawjati fulana ajli kada ɗum waqti mana mum ɗo si janngama min kaarijo siñuɗo ley ɗo on haray mi akkiti ɓeygu an kaarijo so windi ɗum haw gayne o wi ɓeygu makko ay haray kontama ko golle dariiɗe darorgal e konngol ma mbobojo o wata wolude o heɓɓon ɗo kadi haray famama debbo yo moɓu bagage o yaha ɗum ɗo ko golle tindinde ko konngol tindinta haysi ko wawɗo wowlude so jili ke ɓeygu makko bugi ke yaasi o mooɓi piiji makko ɗi fof bugi ke ɗi yaasi haysi mo wawi wowlude wara wowlade kono gertu ni o watta bafal ngal o soka nangal al makko yaha ɗum ɗo kadi ko holli wonde o acciti o wi amma lafdu amma konngol ngol noon ko honno konngol hongol huutorte fi wiigol acciti ɓeygu mum o wi fa yankasimu konngol ngol no fecco ila sarihin wa kinayatin no waɗi pecce ɗiɗi ko konngol feeñugol e konngol ɓarindagol اللفظ الصريح هو الذي لا يستعمل إلا في معنى واحد konngol feeñugol
ko tawa ngol konngol ɗon konngol huutortewo ko fii ma'ana gooto pet. Enen ko mi accitiima ma mi seeriima ngol konngol a huutortangol si a sowdude goɗɗum ma si a luwude goɗɗum ma si a luɓude goɗɗo ma si ngol ɗon no annda ko honɗum ngol ɗon no lagga haa weli wallina ko beruɗum ɗon tungol huutorte ɗum woni sari ka arabu ɓen konngol arabu ɓen ko ta la qa o ta e la e qa o ma tasarrafa minhu ko ɗum ɗo woni allafdu sarih fi talaq tallaqtuki anti mutallaqatun anti taliqun ɗo haray ko konngol laaɓugol pos hiɓe yeddodiri kalimat attasrihu walfiraqu faraqtuki wa sarrahtuki ɗiɗo konngol ɗi lafdi ɗi ɗi ari ka alqur'ana ɗi gollitira fi accitande imamu shafii wi ɗiɗo kadi ko konnguɗi laaɓuɗi ɗin kañum e tallaqa ko guutu jumhuren wi oye ɗiɗa hiɗi gollitira e manaji goɗɗi goo attasrih ko oorugol yani awa joni sarrahtu albahaim sarrahtu albagar mi oori nayi ɗin firaq sertugol joni ana o faariguka no heewi ka wiyete joni miɗo accude ma ɗo mi yaha ko ɗum waɗi ɗin ɗon konnguɗi ka haqiqa wona ɗi feeñuɗi e accitugol ko ɗi kinayatu zahira aroya yeeso inchallah o wi wa ma adahuma fa yanqasimu ila sarihin wa kinayatin wa ma adahuma kono windoro ɗon kadi ton honno mo faandi ɗo ani wa ma adahuma ko wona ɗin ɗon haray ko alkinayatu alkhafiya joni ko fotno e wiide yanqasimu lafdu ila halasata aqsam allafdu sarih walkinaya aldahira walkinaya alkhafiya ɓay o wi wa ma adahuma ko faandi ɗo alkinayatu alkhafiya no wotton ɓaɗindagol kono ɓarindagol ngol mana on no huccoyi moƴƴi no woodi ɓarindagol fay ɓarindoto tun ande ko honɗum faalaɗa si on tigi inni an wona min jooɗaniɗa ɗo haray ko honɗum faamoto ɗo faamoto accitimo puisque aɗa ɗum fof ko kanko jooɗaniɗo si o wi nami jooɗaniɗa ɗo so wi nami moodima na a ɓeygo am hakkunde men lanni few ɓoggol ngol hakkunde men taƴi pat ɗin ko kinayato zahira arabu ɓen ɓeyinna kamɓe anti batta anti batla anti khaliya anti bariya tagannai i'taddi habluki ala gharibiki kamɓe ɗum ɗo ko alkinayat zahira enen mana majje on ɓay sinnama anti khaliya yani ya yeewi ko ni wonirɗa mana a ala moodi a faalaɗo no wawi arde jombe ɗum woni mana khali khala ko weddagol kañum tun enen kadi ɗi konnguɗi on ɗe wowlude yiɗi fillite moƴƴi min na min jooɗaniɗa ɗo ɗum ko konngol accutugol ko woni tun ko ɓarindagol na min jooɗaniɗa ɗo na sabu an wonirɗa ɗo min wona dewgal ala hakkunde men voilà tigi dewgal ala hakkunde men woɓe goo no wola ɗum ka eyo ɗin ko wattanteɗi le konnguɗi accutugol konnguɗi feeñuɗi kadi faamoto netti ko honɗum ko faada o wi ɗo fassarihu konngol laaɓugol feeñugol ngol
ma fihi lafdu talaqi ala ayi wajhin kana ko konngol tawata no e nder konngol ngol ɗon attalaq accitugol e yeeso wono ɗum woniri foti ko ismul fa'il ko ismul maf'ul ko fi'lu madi man tallaqtuki anti taliqun anti mutallaqatun ngaray yani pise ngol konngol ɗon ngol hutortake e manaji goɗɗi goo sina fi accitugol ay o wi misla an yaqula anti taliqun aw anti mutallaqatun fayalzamu bihadha allafdi fayalzamu talaqu bihadha allafdi oyi ngol konngol ɗo haray cergal ngal waɗɗike o wi wala yaftagiru ila niyatin ngol konngol ɗo ngol hato jinayi annuye no min ni tumi accitima kono mi anniyanoki la halas ya akhi awi acciti min alal andade annuyeji al ahkam tubna ala aldawahir wala tubna ala altawiyat wanniyat wa mutlaquha ko werliti kon e ngol konngol anti talibum anti mutallaqatun wahidatun ko accitande wotere so on tigi hay so yaali anti taliqum wahidatan aw anti mutallaqatun wahidatan waɗali mo gaydi watu itlaq anti taliqum ko accitaɗo ma mi accitima hay sontinani mi accitima nde wotere so itu mi accitima ko ƴettete ko accitande wotere illa an yanwiya akthara sina hara o wowli konngol ngol kono ko faandi ko ɗiɗi so wi mi accitima tawa kanko ko anni wonde ko accitalle ɗiɗi si yahoy ha ɓeyni awi accitiɓe mum ko jeelu anninoɗa min de ko ɗiɗi mi annino e jaɓanaymo sabu no konngol ngol no jaɓa wonde ɗiɗi no jaɓa ɗiɗi daroɗen ka ɗo noon ƴetti fuɗɗo en kinaya to puisque hande ko jour ouvrable en torki Allah subahana taala yo Allah faamin en dina kam faamu selluɗo warsi ken kadi gollitindol ko faamuɗen kon o jaɓanan ko wonno e golde kon o wawtina en karaje men ɗen tawa ko wowleten kon ko addanta en ko nafoore tun sabuna konnguɗi heewɗi no bonna dewle hara yimɓe ɓe ganda tawa ɓe wondi ɗon kono dewgal ngal lanni no neeɓi sabu anga renugol ɗengal ngal وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين. نعم. بتاعكم هارون كوي. تايلا. e wi heferɓe ɓe si tawi ɓe naati l'islam tawa dewgal no hakkude maɓɓe no diina maɓɓe kam wiiri noon haray en tertoto en tefata en yeynata en humitata ko dewgal ngal amma so tawi ko ɓe jatodir tun hakkude maɓɓe toon ɗum ɗon jaɓatake ɗum ɗon haray ko ɓe dewgal humite hakkude maɓɓe kono so tawi ɓe kono no diina maɓɓe kam wiiri noon ko noon ɓe humiri ɓe tertona sallah sallam fillaaka wonde o humitino dewle hakkude wonɓe naata l'islam ɓe ɗum ko muskila de on de angal andugol no woodi ko jaɓete no woodi ko jaɓataake ɓay andugol diina kan taman ɗum ko farilla wonɗo o wonɗo be on tigi anda ko tawta dina mum kan sellata si on tigi andade so salike janngude o salike landagol o bonnoyi no mene men anda no wona gantude la Allah ɓayɗi ɗo masalaji ko masalaji lugguɗi seeɗa o gasa inne yudaru bil jahal imo jaɓane ganto sabu angal andugol no wawi jettana sukaw mari ko makko wonde ara hoɓɓe no mari gon onde arde sukaw mari gon talagul mukrah ani cergal doolaɗo ko honɗum fandaɗo
cergal doolaɗo ko si goɗɗo kambani on tigi kambiranimo imma wargol mo ma piyugol mo ma jattugol jawdi makko ma lettugol mo sokoyam o ɗum witta talaqul mukra. amma joni ko menace ko ɓe watta joni mawɓe inna sa accitalimo mi huɗete, sa accitalimo ɓe waɗa hunde kaari, ɗum noon wona ikra few. amma ko mawɓe ko wiyata jattiti, ɗum noon ko jattugol, ɗum noon na doole. joni no wawi mawɓen ɓe ƴetta jiw on ɓe naɓa kama ɓe inna a accitaymo be accitamo on be accitamo ɗon no madama ɓe mara doole sokoygol mo, ɓe mara doole piigol mo, ɓe mara doole wargol mo, ɗum kon ta ko ikra. mo jogui khiyar o fala wiide misali mi accitata ko ɓeygo an, kono joni noon misali mi accitata ko ɓeygo an yo taw hara on tino faala jogade mo, o bonna kadi ko tawata o ala jontuɗo o yaha haqqeji makko ɗi. ɓay woɓɓe kadi nayi mi accitata kono hara faalaka jogagol ko fiwota o accituma goɗɗo go ƴettoyamo. kono ikra on ko at-tahdid bi at-ta'dhib bil quwwa. wabillahi tawfiq. jazakumullah khairan.